Nine ase-South Africa miyanya mdzidziyeni hamba ubotshela abagogo bakho sihamba siyaphi la siyakhona amusitshele siyaphi ngamgongonyini tshelani bagogo benu mdzidzi yabanwakho sihamba siyaphi kawuqala mkwati ukuthi nina amnagezi amnalutho miminyomfu ngisebenzisa amagezi yangalene kithi eMozambique mara nyo singayicima igezi ngala Mozambique nizosebenza ngani mafriji yenu izinto zenu muzozenza ngani kakuqala itindoteni ngala tiyaphuma tiya Mozambique sizovala amagede nathi masitoshe loko ri loya wa tinhwele wa malepi ya ku ngathi makaka ya lava ku dobelela mdasibila mdzidzi yenu mqoshe abantu abahambi sibafuni la ha iliveleni asale bathi asindzawo sihamba siyaphila siyakhona unemaphephe wena yahamba uqoshe abantu une right wena yawuthi uqoshe abantu thina abahambi abafuneki la unemaphephe wena ngimaphi amaphepha akhona labakutshela bakunikeze wona uthi lawa yahamba uqoshe abantu ngoba kawuqala nawo unemaphepha aqoshe abantu bekumele kunemthingi uqala sive thina uqala ukuthi kunemthingi bawuqoshe abantu musengethi 30 okay ti-30 atingafiki nekufika abantu abangasanga prepare ukuthi bahambe nine miyabajaha miyabaqosha mzobanika imali yakhona yini le 5 milo sofudu oliyo uzofudumela mdzidzi yenu uzofudumala ungahamba thini muzosebenza nini ngoba nekusebenza mkhoni lo mkhona lokuhamba mujame lapha amandiyeni nesicala ama 1 rand sicala ama 2 rand ngiwo amasebenzela yakhona lawa ngifuna usogolisa abantu nje ngoba mukwazi lutho nokuqala ukusebenza ngoba ngala okay uqashwe elikhaya lemuntu usisaleni mfana uyakhala ngala na akhala ngala utamfathi anti buto naka mfanakho hewe buto naka mfanakho utete ngimi ngoba umfana wakhe mara uyamhlula bathi kumele abize mina ukuthi inzomo polisela lo mfanakhe yena abhiza afebana nendoda yakhe le senyalo umthe hey abahambi kawuqala nokugeza mdzidzi yenu amkhoni kawuqala amkhoni nini asema